itum karbing long long PGR la pen VGR long le long kedo non tribal sa tum phan phlung nang ji tharle nang ji eviction claim nang ji la pen la hai illegally kedo la hai encroachers tum phan karbing long pen mate 6 schedule area pen phlung lap nang ji pula so aputhak muni tum protest demonstration di violence kedo police tumen ke cha apen jenglo areng so la sonta dopik notification people. That is a 6th schedule council, tribal area. Asila su video long itum chini nang PGR la pen VGR mane kupilo la so purpose kupilo la pen PGR VGR aphan kumar lo ki ir ke mate kumar lo ki puke je lage PGR long le lage VGR long le pu pilo Assam sarkar tongi puma mate government of India a sarkar pen tongi puma mate itum council hin pen lo la ki pu pon ke kumar lo establish ke la ta chini nang la pen legal frameworks ku pilo ta chini nang la pen 6 schedule areas long non tribal satum dome ma mate dono la pen constitution of India ahin pen kupilo ki pupon ke la ta chini na enke kupilo solution do ke non la protest la hai ke do pini pen ke lo prolong isi dispute solibom non tribals la pen tribal sang bom mate Hindi speaking a community atum pen itum kar beng long la so problem do mate dispute ke do arjiding piglo kupine a resolution doji ma mate kupine solution do ma kupilo itum claim nang poke di lahang ton china la sike cheng sibang itum PGR la pen VGR mane kupilo la purpose kupilo legal framework lai china PGR mane kupilo la pen VGR mane kupilo di PGR poke a full form ke cheng china a full form ke professional grazing reserve inke VGR a full form bangke village grazing reserve lahai mane kupila purpose kupila lahai ke longli lahai longli along chainong chelong bi di losai puno mada bireksa lahai cattle lahai animals aphan ke chup pan aphan government hin pen ki bipon along li phansi PGR VGR pulo clear no litum inke lahai along le along munit tum dolong ma bolte munit tum ke dak dolong le ente koma tum lo la solong li phan kelang bom ke non kelang bom ke itum council in peselang pon bom le henkela PGR VGR long lita lage government a property mate government tum si lang bom mate maintain pon bom clear lo lan kenang litum di enke non china a purpose ke pilo rang thanan lang litum na purpose bang ke VGR pen PGR la differences ta do hai a differences bang ke sabso difference do differences bang ke PGR professional grazing reserve di hala bang ke as compared to VGR hala solong le bang ke theta thechet la pen PGR long le long bang ke a history yung sintum langdam polote hal hai long le long bang ke chainong chelong kiwi mate losai hai kiwi mate bapacho pan phanta fee si pinang nang mate si charges do hala P8 pen si pachu pan long long mate pavi long long inke VGR long le bang ke village grazing reserve pumadi di grazing mane ko pillar grazing chupan phansi chainong chupan ba pe chupan phansi grazing pulo english pen so meaning okay inke VGR bang ke village grazing reserve that means lage VGR bang ke common along li common in the sense wrong asor di anutina wrong asor tum da chainong chelong hala solong lelong vidam un kokdam un mate bap pacho pan un hala phansi VGR pulo mate hala solong lila purpose ke isiber la mane chainong chelong di lahai tum phan bap pacho pan aphan isi adim ke pek mate ki pi along li phansi PGR VGR pulo thema chainong chelong phanta adim dunang ji mate bap cho pan lahai dim dunang ji inke hala so alama thaban si la so along li ke thak pon inke isi objective kupilo polotela so along le ke salam bangke langoi ronglom manil pini along le long chainong lo pi plot mate pini bap pacho pandam pusita mate akheti jo pidera pini
read long pin chopi det di sok pin ni chopi det la son pulote hanjang lai chopi det pute dispute do ko ti tum muni tang bong di inke la hai dispute pa ve phansi government pen ma thalo je chainong chilong phan ba pa cho pan phan dai se dim nangji asi itum ise dim selam nang pumasi la so dim ke selam to avoid disputes between humans muni tumang bong che bong lai do gok pandi do gok tim di la si la VGR PGR long le ke selam pon la ni kan tu ekdom clear lo di ente la PGR VGR aphan mate la so long le la hai long le phan command lo ki ir mate command lo establish ke pulote pini pen ke la hai long le ke hakku ko pen lo ke do aprang 1933 ningkan British government tumsi PGR VGR po long le ki irte kang la hai long le pini pen gal non bang ke government of India pusi pa aprang ke British government 1933 ningkan pen la hai long le phan ke establish te la hai long le la VGR PGR long le phan command lo manage bom mate command lo lang bom pulote lage non obviously lage non ye itum six schedule area long itum council si lang pon bom no la so a legal framework do legal framework bang ke Karbi Anglong District Land and Revenue Act 1979 hala dak rules do hala so rules pen si la hai long le manage pon bom mate maintain bom bom la sonak thak Mikir Hills Grazing Regulation Act 1954 hala so rules pen si hal hai rules pen si la VGR mate PGR long le phan maintain pon bom mate lang pon bom lo itum council hin pen lage legal framework lo okay command lo establish ke British tum 1933 ning kan lan bang gang ton clear lo itum clear lo di inke non bang itum chini na hala da ko an lo long le do ke VGR PGR long le ko an bighas lo do ke di pulote total 7184 point something acre do tha itum jong si acre pe na itum buji bangda do ota hamine acre di acre pan itum bighas long jong si convert dam pulote ko an bighalo do poke pulote if I am not mistaken 21,800.6 something bighas bagduji I repeat 21,800.6 something ason bighas do pulote mathano kom ke 21,800 bighas it's not a joke di pan along le hala so long le la PGR VGR long le hadak encroach atum do pik la challenges ki do bange la hai lo hai encroachers do pik da encroachers mane illegally munitum hem kim det hala government long le long hem kim chet di la son pa long le chirai det khiti claim pa la son po chirai chet mat la son ge chirai do pik especially Assam long inke la son se problem ke do bange la son hal hai long challenges bange hal hai long le chirai det komatum lo non tribals tum mate la maximum ge gupila Hindi speaking amuni de tum di amat la so along le ke protect jia phan itum civil society ahin pen puno karbi student organizations la hai pen ta protest la hai dupik lo la ke si langa melo pulote pini pen kalo prolong dispute aprang pen solibom inke especially konalo la so dispute solibom ke la kheruni tum west karbing long kheruni area long si la so a dispute mate la so problem solibom la solam nang tum da chini lo di inke a fit gopilo claim ke la hai protest la hai dolo amat council hin penisi resolution and pon lo amat pulo tuning 2024 hala so resolution and pen pulo je 10,000 amuni da tumphan la non tribals tumphan mate la illegally encroachers puta bu english pen ke la illegally hada ke do tumphan ha so PGR la pen VGR long lilong ke do tumphan itum tharle po mate eviction claim po pusi kipu inke la so pu era fit kupilo claim ke la hai non tribals mate la Hindi speaking amuni tum ta repic kupilo claim ke isi memorandum tokamat President of India Draupadi Murmu along hadak damal tu memorandum samit dam lo je itum phan karbing long pen phlungji pu hala solong lilong dori pusi pu aman itum phan permanent settlement recognition ng pinangji pusi pu mane Ladakh munit apen Ladakh ke do phan permission ng pinangji pu hala dak andam jilo gapit
case ta dolo so putha case lai ta dolo high court anta leng rok la phir supreme court anta so lam leng rok lo inke supreme court hin pen bang ko pilogi pula phrang nang than pon ke la so phrang tum chini nang la so memorandum mate complain permanent settlement phanang pinang ji mate ni tumhane phlung ji pula son ki pu ko mar lo ki pu pulote RNSS tumsi memorandum submit supported by RSS a wing lo hai RNSS a full form को पिलो होता है तुम चीनी नंग सौदी a full form के राजनात्मक नोनिया संयुक्ता संघ which is backed by RSS RSS is wing RSS a full form दा चीनी दर मत दो जी मिने RSS माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पु मोदी नंगली तुम चीनी दी मोदी ता RSS मुनि इनके लाता इसी a wing लो है ला तुम RNSS ला तुम सी complain मते ला memorandum submit dam 17 of January 2024 running kan President of India Draupadi Murmu long dam la tum aso memorandum submit dam inga phit la solam la ta chini thulo amat aku protest la ta ahiring tang thupik lo itum karbing long long la kheruni long especially kheruni long amat 15th of February 2024 running yes 2024 running kan chuning lo he hala sohut violence do koklo mate violence der la ekdom ahiring tang saklo protest di ang ton karbi tum la tum dam mar da ekdom thip piglo mate alam thip piglo tum chino hala sohut injured tum da do piglo at least bankre sibak do injured don enke 17 people were arrested at that class mate hala so violence lo enke FIR da pider lo hala tum FIR da pider lango la tum repic de la tum itum hanang tharle pojat po chichini ma la tum bang ke main na lo dam ke president of India enke lahai kam ke president of India si ke claim un mate la tum si president of India along hello power ke ong ne lo alang jong si tharle ri mane jar le pu busuta hala so teng si India long ke follow nang ji la 6 sidul area areas the councils to bona bangjok pusita states union territory sang tonda president lam ke arjubek nang ji ke powerful nai ke president helo adak dam jilo memorandum submit dam del mala tumbang ke temporary ke do phan mate pini long lok lo ke do chance long long la ang ke phit la court high court long penta la tuman la temporary ke do la hai phan permission long long enke supreme court anta so a case leng long enke la so case supreme court an leng rok lo pu la nangli tum kalang ne gali ni pu bisa sebang na do ta mine di nangli tum la dagar junon itum kar beng long long CEM alang me thang mata ninje আপোনালোকে গম পাইছে যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে আমি যিমানখিনি গাঁৱত বহবাস কৰিছে পিজিআৰ বিজিআৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে যেটা পিজিআৰ বিজিআৰক বহবাস কৰা তেওঁলোকৰ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ থাকিলেও তেওঁলোকৰ হাই কোৰ্টত ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ আনিছে হয় ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ অনাৰ পিছত আমি ইভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ ষ্টে অৰ্ডাৰখন স্যাৰ আপোনালোকে কেতিয়া পাইছা ষ্টে অৰ্ডাৰৰ অনাৰ পিছত আমি ইভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া ফিট সুপ্ৰিম কোৰ্ট পেন জাজমেন্ট কুপিলো গিবি পনে সুপ্ৰিম কোৰ্ট পেন জাজমেন্ট e pila ma phrang than plus phrang hala so protest la areng sudun lahai tum do pilo na litum da chini lo binadi hala so a protest along injured lahai tum areng you know the Karbis were beaten by the police tum ke theng lahai da do pilo ke theng chok lahai do lo arrest pon pa mon thanason 17 people were arrested at that incident ke dohra so protest dohra so ahut hai inke FIR da pider lo a case number ke 12/2024 tuning se registered pon lo inke a case registered pon da sections do pic na logai pon mate la logai pon la protesters tum phan ko pilo sections logai pulote writing a sections logai 146 a section ta logai la sona tha unlawful assembly so section ta logai pon section 142 la ta logai pon la pen criminal conspiracy 120A la so section ta logai pon la pen promoting enmity di among religion la pen caste la hai kaprek dharmo sormo la hai jati la hai kaprek jat la so angbong pache lang select phan ke claim pula so section 153A la ta logai pon lo sonak tha attempt to murder 307 section la ta logai pon lo criminal intimidation 506 la so section ta logai pon lo son kaprek sections ta logai pon dopik arrest la lo pen an tum han ke ente la hai non tribal sa tum itum 6 schedule area long mate itum karbing long
पुनर मते डिमासाव पुनर मते बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल पुनर लाहाय 6 शेड्यूल एरियास along दोलोंग मा मते दोलोंग ले बा नॉन ट्राइबल्स तुम पुलोते कॉन्स्टिट्यूशन लो पिलो टॉक दोगे दी कॉन्स्टिट्यूशन लो टेंगते 6 शेड्यूल मते 6 शेड्यूल एरियास लोंग ता नॉन ट्राइबल्स तुम ता दोलोंग पुसी के टॉक दो आर्टिकल 19(1)(e आई रिपीट आर्टिकल 19(1)(e हलादाक एकदम क्लियरली के टॉक दो जे Indian citizens तुमके they can settle, they can reside in any parts of the Indian territory. Indian territory, Indian along, India along. Na hok ta la tum dolong bu ke tok do. 6 dolong punot mate along aprek hai. Normal along aprek na hok states long na hok union territories punot na hok district states na hok ta dolong pusi constitution long ke tok do. As per the constitution lam sinali tumhara than no enke la fundamental rights long take talk do la si constitution of India hin pen bank ke 6 schedule area long ke dolong le pu la son ke talk away yes obviously 6 schedule areas fan article 244 too long certain powers ki pi pondo la Assam long det de 6 schedule areas ke Mizoram Meghalaya Tripura di Assam lai dim long si pinipon mati power ki pi pon mati la to methang objectives के लाल है मिथांग law से सलामुन पो दिया मिथांग land ownership rights पुनो मते forest पुनो लोंगले फिलांग पोखरी लाहाय अंगटोन है लाहाय law लाहाय तो सलामुन पो मिथांग ते revenue पुनो लाहाय अंगटोन law तो सलामुन पो पोलासन के टॉक दो article 244(2) of the Indian Constitution no but लद्दाख ता अधोक अलाम दोला ला article ला पमुनियंग थान बम के article 19(1)(e hala da bang ke Indians tum ke India long na hoka dim long ta dolong even in 6 schedule area long ta dolong pusi ke tok do entela 6 schedule ke tok do la da ta power bi pondo entela so power tong ke thimu ma mate la article 19(1)(e hala so power lo thimu prote hala so power thimu hala ke fundamental rights long se bang juiti part 3 of the Indian Constitution long se bang juiti hala so power thimu la la si hala so power thimu ing tang mu joine 6 schedule power ta mane thang da claim uni the power granted under 6 schedule cannot be superseded pusi ke talk do hala so article 19(1)(e a power phan ke ar kanun e mate dibun e pusi constitution long ke talk do that means non tribal samunitum 6 schedule areas long ta do un क्या फिर के सुप्रीम कोर्ट पेन को पिलो पन सुप्रीम कोर्ट पेन पुलो जे हल है पीजीआर वीजीआर लोंग लेफान ऑलरेडी लहाय रेजोल्यूशन लहाय पास लो दे लहाय के पास लो नॉन ले लहाय लाम कली मति ला लाम के फ्रैंक पेन लो मति दी अमर पुलो सुप्रीम कोर्ट पेन जजमेंट पिपन लो जे हल है डिम हल है पीजीआर वीजीआर ला डिस्प्यूटेड एरियास अलोंग फेंसिंग सलाम दर नोट मति सी बाउंड्री सलाम दर नो पुसी जजमेंट की पिपन पुसी रिपोर्ट के चिनी पन ने इनके la so phit bank ke non la fencing a kam hai council hin ben claim lo ne claim la bank ke chini ne hadak dam pen theklong lor gali mati amasi main bank ke nang to man thala supreme court pen judgment ko pila bi pon la pen power 6 schedule power tong ke thema la part 3 of the Indian Constitution article 19(1)(e hala so power lo themu la tang thala to hala so power themu asi non tribal tumta constitution lo ke to teng te do un inke article la pini 244(2) 6 schedule ki pipon ke la so article long se ke tok do mati hala ta hala so fundamental rights fan ke ar kanun e muni tuma rights do Indians tum ke Indian citizen lo polo tana hok adim long ta do un hem chikimun do un pusa da bang ke tok do amasi ladak asdap so confusion do chat ke yes illegal hai jong si la PGR VGR long le long jong si do polo te la bang ke illegal lo hala da ke settlement fan mate la son ke tok abe hala ke chainong chelong kiwi la son phancho hada ke muni tum dolong le pu ke tok do sta la khiddo bang ke la encroachers mate la encroachment ti la hai tum bang ke claim bang ke illegally settlement la bang ke illegal jong si tum as per law mate constitution ateng de jong si hala so accordingly jong si langdam pulote ente la hai 6 schedule areas long ke do non tribals atum phan itum phlung unjima mate pakat unjima pulote la sonsar ke no itum flung ne kopi polo polote
article 19.1 ilong ke tokdo halage fundamental rights long sibang bang nahok ta India long ke nahok dim long ta 6 sidul no jada sidul nahok le do sida munitum do un dolong tribal no non tribal dim long tribal ta dolong pusi ke tokdo hadak bang ki inke la so teng pulte tum plung ne inke la son ki plung phan aprang bor ilong pulte yes la son ki plung phan bor ilo Tripura long ta hala dakta lang Assam Meghalaya Mizoram Tripura lahai long pli states long article 244 two pen la 6 schedule been declared pondu hala hai long ta tribals councils lai do pick amar kopilo Tripura along ke do tribals tum hala dakta non tribals tum kilu do pick lo do pick hangjang lo amar kopilo claim tribals tum chingrum pet pen high court long isi writ petition hala dak submit lo mate court phan pilo je tribal areas long ke do mate 6 schedule areas long ke do adim long non tribals tum nang pa disturb long le denang ji mate nang pa settle long le denang ji mate nang pa kim hem hanang pa kim pa do long le denang ji pu isi petition pilo court phan high court phan amat komal lo hai ge chini manali tum amat court pen ki pu lake court pen lason bang ke permission piun e pu reject plot lason contention phan ke reject that copy polo bolte lalo alam bang ke article 19.1e hala dake tok doko right to settlement में चेंगनो लाहे fundamental rights songs दो को इनके court के constitution तेंग सी सुली इनके हाला दा क्वेश्चन में तोंग सो तेंग सी क्राइन को पामात त्रिपुरा लोंग के दो non tribal सुम्फान फ्लूंग ने डेट लगे इसी reference मते इसी a case ला already के दो तांग case apportionally तो मैं ठानो लसी non tribal सुमता के दो लोंग 6 schedule areas लोंग ता but लद्दाख कुपिनो claim उन पो प्लोटे adhoc harmoni tum claim unji hai kopilo claim un poke pro tonon nitum la solution sa pu thakla chingki nang je thanang di solutions banke langoi council phan 6 schedule phan mate la council oton mas itum council do mati di council atum amethang identity culture la hai chi preserve phan je protect phan land rights pun ownership di long le ma phan si pg ma pp ma la hai taritum frame un ma phan si representative constituencies पर लाहे representative लाहे election लोग council लोग मने फान थाप पंजी मा voting rights मा फांसी vote लोग मने ला vote पा पी फान लाहे लोग register पंजी मा मते registration कोरी जी मा लाहे टांग टोन इतुम forest rights पर लाहे rights ता council लोग मते ला 6 schedule areas लोग council है हाला तुम लोग power दो इनके non के already लाहे case सुली add लो बोले पुदाम तो चौक लो इनके already judgment लाहे ते PL लो non kupilo claim un lang pulte non bank ke lalo hai ako law isi law salam tu directive lo je la tumhan eviction vegji itu mahin pen la illegally encroachers tumhan bage itum pine unji eviction claim unji mate tharle unji sita itum kar binglong ke do parok puno ka prek lahai tum ban banke as per constitution bange tum tharli machiun e like ekdom ki chini tum kenang sol jong he tum hang puno jat protest agitation hajar do pusita tum flung machiun e sita yes of course la illegally encroachers tum bange flung unji hai inke non bange lango hala dak afir kupilo afir hala sodim long la court pen la judgment bangara fir kupilo claim asam sarkar pen ta sab pine enlo hai sonopo suggestion en lo amat asam chief minister alang ta enege ningje pick hai je 6 schedule area long dolong le alang ta ningje je nepal ju parta that is a 6 schedule council tribal area kyo bohibo lage tumar jodi poisa ase tumi morigaon mati kina nagaon mati kina কিন্তু জনজাতীয় লোকসকলৰ কাৰণে গোপীনাথ বৰদলৈ চিহ্নিত কৰি যোৱা জাগাখনত আমিওতো গৈ নবহো মোৰতো সাহস নাই বহা alang ta ningje lo 6 schedule areas long amethang a law se salam undi lahai land rights pen chenglo ownership lahai long le koma bansi patta pg people lahai ang ton itum claim un hal hai power do hal hasolam se lang ki pulo hai non yes la eviction hala so dim long eviction bang claim unji polo sita la tum ha supreme court an leng rok lo amat bangsi kaprek option avedel lo supreme court pen bang ke judgment ki pi bang kaprek pirong lo amat ko pilo claim ke hal da greenfield airport Kheroni long hai hala da airport si hala so PGR VGR long le long bang ke airport si salam that popola disputed land je plan del bote disputed area je plan del lo amat
la sarkar tumen bangke alternative kaprek long le dermat la son si claim long la so dim long airport se non airport selam pon ani tum chini no bola so apu thak non process sulibom lo airport selam po enke development do po connectivity mi po jat po la son hin sinon bangke ban rong lo hala solam bangke deep check lo pule pudam lo chok lo ani tum chini lo mi As per law, PGR, VGR should be clear. That is the only thing. But High Court you have to fight. It is an order by High Court. State government has already said that whatever law allow you do everything. But High Court we cannot control High Court. Now, High Court is above me. But I have given another advice that we can in the PGR, VGR land we can construct an airport for the people of Karbi Alang, and I can push that because other side they have said not good, but this side we can also think of doing a good airport. Land will be. te protest lahai lo te alli duji ma lo te protest lahai ke ekchata alli ma se abi ni un perspective pa ne de la protest bang dota hai mine bon mane tum protest bang dota hai mine ne protest ri pe ne da support protest ke protest long ma di tum Indian constitution long article 19 1 b long ha da ke tok do itum peacefully tum demonstration protest lahai rally punol hai padu un si protest bang ke a problem we itum yong si protest hi pulote sarkar against puno council against puno lason itum protest mi raj tu itum raj do protest bang thang le abi sita ni puji bu bang ke a solution bang ke protest a solution ke non bang ke kam claim mo elo itum kupilo claim nang po kaprek pulote kaprek bang ke lau kaprek bang ke non itum aprang si memorandum samit dam rang ji polo la hal hai tum 17 of January hadak 2024 President of India phansi samit dam ati memorandum je itum phan permanent settlement phan dim nang pinang ji bu hala so phrang itum kar bi tum jong si asap so thegre tum do o puson te buji bang do o puson te mate lason initiative and bang do puson te hala so hut hai hala dak itum si memorandum samit dam aprang nang ji polo ason era phir puson te asap so help puste hai itum long ji polo sta non bang ke par ulu apor hai awan non bang ke solutions bang ke la council hin pen claim ji polo te pine son ba claim unji atum ako akimi rules la hai frame pen la pen la hai memorandums la hai ta itum civil society la hai tum summit me la hai summit pen hala dak president of India long jong si paleng thu polo te adhok itum claim unji kali pulote options avelo already supreme court pana judgment da plo di inke non airport da selambo halaso alambu thake pudam airport te solve elo teng mate ington elo teng inte la dak komar lo chok chege big question mark ti la komar lo ke chok che jong si tum langdam et pulote tum history la ya aprang pen jong si tum langdam pulote ke chok chege aprang prang arleng thitum athemala tum voting rights ta piderlo mate registration vote long ta men ke jok ponta dupik lo la vote phan ke hai phan election ke hai phan pupilo claim ke la hai tum phan komalo jok pon ke ani tum ma thanon ani tum methang jema that hai la hai tum phan ke do phan komalo permission pi ke ani tum charge no komalo pi ke inke vote pa jok phan rights malo pi ke council tuma power do voting rights ki pi mate la sono po vote long amen ke jok pon mate ke thapon la hai powers council long dadu asona thak la alang tum hal hai community pen representatives di MAC ta la hai elect phan la son phan ta power pin ke already pi der lo ani tum chini lo MAC non tribal ta du ko tum along ben du ko copy polo komalo chok chege voting rights ki pi Indian citizens manute na vote belong hai part 15 of Indian constitution long ke tok do hala dakta sita hala dak itum Karbing long tela 6 schedule areas long ke do mate hala so kheruni la area long ke do atum phan vote long amen ke thap pon bang komal lo big question mark di ani tum charjunot komal lo ke chok che son pulute inke la halang tuma community pen MAC la hai pathur mate la political representatives di la so power kar autonomous council ahin pen power pipon un inke la so power pipon erlo komalo ki pipon ke hala tuma community pen danon ke MAC do ko komalo chok chege
फ्रंग ताकि क्लेम तुम से चौक चलो बांग्योक ले क्लेम पुछता फ्रंग कोमा सरकार ने दो नानी तुम जमा थानो मत नानी तुम 4 जुन हाला तुम की चौक चे जॉइने सी नॉन बैंके नॉन ट्राइबल्स तुम ता मते ला तुम रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ता दुकोलो ला पेन वोट लाहायता कि जॉक तुम दो पिगलो दी हमारा ला वोट की हाजी फान मेथांग लोंगली मेथांग फिलांग दी लाहाय मेथांग कम्युनिटी तुम लाहाय मुसिक सागदाग जी मते न पन पिलाब जी मते तुम फान प्रॉब्लम दुको जी पोला हाय लाम बांके फ्रांग मा थाते दल फॉर द सेक ऑफ वोट हाला तुम रेजिस्ट्रेशन थापन लाबलो दाग मुनि लासन सन पु थापन लाबला म नॉन बांके इतुमसी मते नॉन सी लाहाय प्रॉब्लम बांके क्लांग बम ला फ्रांग चौक जे जॉइने कोमान मारो लाहाय तुम तुम माथानो कोमा सरकार कोमा तुम पन को पि के क्लेम पोलो लाहाय के चौक जे गे जियां टन ने नांगली तुम फान नांग थान फ्लिर फान सि बॉडी लो मेन सिनांग थान लो दे नोंसी नांग थान दाम नांग लांग पुरो त्यारु लाहाय के पिनी पेन अलाम गलीमती तुम मंतु पेन लो 1951 पेन लो दी तुम पिनी के लोंग ए तुम डिस्ट्रिक्ट के लोंग इनके हाला सोड पेन अलाम के लदा के चिच तुम जों पांगरुम दाम पुलो ते हाला लाम जोंसी आंग टन हिस्ट्री लाहाय जोंसी तुम रिकलेक्ट दाम मते कलेक्ट दाम पोते लगे दिंग पिजे सो वीडियो लसी मेन बांग थान लो के चौक छे को मालो लाहाय इनके प्रोटेस्ट वॉइलोते पटे प्रोटेस्ट वेरोते आले दुजी में अपने आले बांके नॉन प्रोटेस्ट बांके ने डिस्करेज पुगाली है बांजोक फंता माने प्रोटेस्ट तुम दोता है मिने दी नॉन बांके प्रोटेस्ट बांके आले भी क्लेम दाम जी बांके मेमोरेंडम तोगनोन हाला दा मेन अदिम नो से आले ना मांगपो नाउ दा की सी स्टोरी नंग थान आले बंफान लदाक स्टोरी बांके ने मेथांग नॉन से सलाम बांग थान बोला तांग तुम रिलेट उन पो रीड दोलो इंगलोंग लोंग हदाक मुनि तुम साहित्य की लाइ दोलो सॉक पे ने दोलो इनके इंगलोंग बेर बांके रोंग दोलो ओके के आजोलो पुलोते मते अर्निंग सामलोते रोंग पे नुत तुम हदाक के होन फान दाम लो हेली ता जे पन ओके हेली ला जे पन हदाक के तन फान दाम लो फाकलेंग हाय पेन मन फाकलेंग चुदे दांग सॉक लाइ फाइनो दांग के दाम बांग दोलो थादे हदाक दाम बांग दोलो के होन फान है दाम लो इनके हेलेता आप लो हलाई तुम रॉन्ग सॉर्ट तुम दा जिलोंग रॉन्ग पन सेलो ए जल है दी एग्जांपल दे लगे सी स्टोरी हेले आप क्लोंग तिलो हदा हिदी लोंग है हला दा रीड लोंग आप क्लोंग तिलो के रॉन्ग सॉर्ट तुम दा जिलोंग लोंग पो ला तुम ओखी मते फागलेंग आप बब लबन पुलसन के माथा तुम दु पुलसन से माथा थलो रॉन्ग सॉर्ट तुम बांगे सीता हल तुम बांगे ब्लैंक फायर पा फेरे चोरती माने पावांग लोंग ले ला फागलेंग फन पावांग लोंग ले पो हेले आप देर पो ये पकार लाबती स्टार रॉन्ग सॉर्ट तुम तीन बांगे ओ ला तुम एकदम फागलेंग लाइ ता आप बम लो मते का प्रेक फागलेंग पि ने लाइ हाबिरा फाग लाइ पावांग लोंग ले फांसी ला तुम क्लेम बम लो ये तुम सॉक लाइ हिनुने पो दी ये तुम रीड लाइ थांग प्रॉब्लम भाई पुरा से मुनि तुम्हें माथा थालो है सीता हल तुम बांगे आप बब ने ये दिम आप दे रहती लसोना ठाक्सी नॉन प्रोटेस्ट बांगे दा रात फाने पकलांग तुम एकदम चिसोंग पिगलो जात पुला सोने पकलांग पेंटे मेन अदिम सी टारगेट दाम जी पोलाम सी नेपुदाम हला फागलेंग फान आबब लोपलो ते मुआ फिर बांग वेलो मतिया फाग कलीमा सिला सोन ला सबसे नाली तुम रिलेट ने है लसी इंटेंशन कॉपी पेन ने प्रोटेस्ट बम मते के प्रोटेस्ट तुम दो पुछता कॉपी इंटेंशन पने ने चिनी ने अखाइनो पुदुंदे लदा प्रोटेस्ट के राज दो प्रोटेस्ट एनिंग हांग ते बांगो तो प्रोटेस्ट लोंग कॉन्स्टिट्यूशन लोंग के टॉक दो सीता इंटेंशन मिशन नंग जी जोंसी आहक वेक पुलोते चिसोंग वेक आहक वेक जोंसी इतुम एक्शन एंथुनंग जी पुलोते मेमोरेंडम सबमिट दामनंग पो हालदा जोंसी माने नीलाम आरजुपेन लाइ एडॉप पुलोते नीलाम क्रॉयपेन लाइ क्लेम पुलोते आलेदुजी काली पुलोते इन्ने तुम हांगरेट माय पेन जाक पेन हांगरेट सीता नॉन की लाइ क्लेम बांगे आले सेवेल आरो वायलेंस हिन दाम थुजु पोते लगा को प्रॉब्लम दुथुका पoi तुम मसे ना अरेस्ट लिपो ती लासोन लासि हाइलाम ता चिनंग सॉट हे से सबसो नंग थान फ्रुइलो बुजिलो पुस्तंग लि तुमन मथालो नंग थान फ्रुइलो नबेन पिनि बुजि देत पुस्तंग लि तुम कमेन्ट नं टॉक थामिना सो पुथाक वीडियो सलाम था बंग डोपिक ने ऑलरेडी दा फ्रंट सलाम तंग दोलो 2024 चुनिंग दा सलाम तंग दोलो है सिता नोना किमि तुम चिन्ने बंग दो ताहाइलासि नंग थान फ्लिर भान बरिलो बुजिलो पुसम थाला सि चितंग थुनंग लापेन लासन आ वीडियो लांग बेरजी फान आंगली तुम कार्बी कंटेंट फान यूट्यूब लोंग लांग बम दे सब्सक्राइब दो फेसबुक लोंग लांग बम पुलो दे फेसबुक लोंग ता फॉलो सब्सक्राइब बोलते आंगली तुम के चेंगसी ने वीडियो थेग लोंग पो अप टू डेट तो पो थेलोंग को नासी को पीजे प्लांग बम अंग तोला ने तुम चिनि पो सिसे दो कार्डो